cy'u Rwanda inkuru nziza cyane, inkuru y'abana bafite imirire mibi. Leta y'u Rwanda yagaburiye abana basanga 2,000. Aba bana bivurwa yuko bari barwaye bwake. Aba bana nk'uko babona gutya ni abana bakuze, ni abana bagwingiye bakiri bato ariko bagize imirire mibi mu bakiri bato. Nibwo Leta y'u Rwanda yafashe aba bana bahuriza hamwe irabagaburira. Nk'uko mubibona namwe amaso arabaha. Leta y'u Rwanda yiyemeje kugaburira abano bana kugira ngo bave mu mirire mibi, bave mu mituku, kugira ngo nabo bagire ubuzima buzira umuze. Ngiye kubagizaho amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Muntu ugize ikibazo kwa hano makuru cyayo kwa kino kiganiro waduhamagara kuri ya nimero 078446 885. Muhawe ikaze ku numero wa Kidasamura Movie. Turatangiye amakuru yacu. Mu karere ka Nyarugenge, Leta y'u Rwanda yafasha abana barenga 5,000 bafite imirire mibi ndetse barwaye bwake, yiyemeza kubagaburira kugira ngo bave mu mutuku. Aba bana bigaragara yuko bagize imirire mibi, aba bana bigaragara yuko imirire mibi yabaye myinshi, aba bana bigaragara yuko bariye nabi mu gihe cyabo. Nkuko Leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye kugaburira abana bana basanga 3,000 kugira ngo bave mu mutuku, kugira ngo bagire basubirane ubuzima buzira umuze. Aba bana biga mu mashuri y'incuke abanza, aho umwe afite imyaka 25 kugeza ku myaka 7. Aba bana mubona na mwana w'imyaka 25, ab'imyaka 25 bari hari abana n'imyaka 20 kugeza kuri 18. Nibwo Leta yafataga igikorwa cyo gutekera abana bana kugira ngo baze barye. Aba bana rero bivurwa yuko baturuka mu miryango itandukanye kandi ikennye, kandi imiryango itifashije. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yafashe igakora kino gikorwa kugira ngo abanyarwanda babeho neza. Ntabwo dushaka irwingira mu bana cyangwa imirire mibi. Leta y'u Rwanda iri hano kugira ngo idufashe kandi natwe tuyifashe, dufashe kandi dufashanye. No kuvuga ngo itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima yavurwa yuko mu gihe abana bakiri batonya bakwiye kwitabwaho bihagije. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga yuko umwana kugera avutse ndetse kugera ku myaka 2 abagomba kotswa neza kandi agahabwa ibinyamafufu ndetse n'ibinyampeke bitandukanye. Aba bana ntago bigize bagira ubwo buzima. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kubagaburira kugira ngo babashe kubona ubuzima buzira umuze. Abana baturuka mu turere dutandukanye, umwe aturuka mu karere ka Karongi, undi aturuka mu karere ka Rusizi, undi aturuka mu karere ka Kicukiro, undi aturuka mu karere ka Gasabo, undi aturuka mu karere ka Nyanza. Uno kuvuga ngo bose baturutse mu turere tugiye dutandukanye t'u Rwanda, ariko kuza nta kibazo gihari, babategeye imodoka zirabazana. Nkuko mubibona nka Kidasamura Movie, aba bana twagerageje kuvugana nabo. Aba bana kubera kurya n'ukuri kubaburana nawe bagukanuriye, ntago babashaka kumvugisha kuko bano bana bari bafite apeti. Bigaragara ko bari bafite inzara, bamaranye imyaka irenga 5. Bagerageje kumvugisha ariko bambwira yuko aha hantu turi ntago ibi birya ari Leta y'u Rwanda iba yabiteguye, ahubwo uno ni umushinga uba wateguye kino gikorwa kugira ngo twese tujye hamwe kugira ngo tubashe guhurira hamwe tuganire turye. Leta y'u Rwanda ikakomeza ivuga yuko aba bana ariyo iba iri kubafasha. Nkuko bisanzwe ngiye kubagezaho ino nkuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banzi ku izina rya Kidasamura Movie. Mureke twikurikirane hano makuru yacu 5 kwa 5. Turabakunda cyane, Imana ibaho umugisha ndetse Imana iturinde kugira turangize ino nkuru. Umwana mwamwita niyo bamwita Pacifique, niyo nkuru. Undi bamwita Clarisse, undi bamwita Denise, undi bamwita Dodozia, undi bamwita Sematama, undi bamwita Venano, undi bamwita Clarisse, uyu bamwita Ruhu rw'Intama, uyu bamwita Gisa cy'Inganzo, uyu bamwita Inda, uyu bamwita Gifu, uyu bamwita Rubi, uyu bamwita Clarisse, uyu bamwita Juvenal, uyu bamwita Innocent, uyu bamwita Banani, uyu bamwita Ruvugundi, uyu bamwita Nuyahaga, uyu bamwita Gasana, uyu bamwita Bishuti. Umwana uyu we bamwita andi mazina atandukanye. Ntabwo tugomeze kurondora amazina y'abano bana. Umwe afite imyaka 28, undi afite 25, undi afite 22, undi afite 17, 15 kugeza kuri 25 nibwo bihagarara. Umuntu ukeneye nawe izi service wadusanga kwino nimero yacu tukagufasha duhora tuba kugira ngo tuguhuze n'abantu bita ku bana.
Jye mwari muri kumwe muri ino nkuru, amazina mba nayababwiye. Harimo amatangazo, harimo ibiganiro byinshi tugiye kujya dukora, harimo kira kitu kujya kuganira n'abaturage, ndetse tubafite umusitari wacu witwa Samusundi yahageze, ari kuri YouTube channel yacu ya Kidasamura Movie, niho wasanga Samusundi comedy. Kandi ikindi mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Imana ibaha amafaranga, ubuzima buzira umuze, ndetse ibahe guhirwa, gukora mukunguka, gukora mukabona amafaranga. Imana ijye ibarinda mu byo mukora byose, kandi namwe mujye mutureba video zacu, nimurangiza muzisharinge muzihe bagenzi banyu, nibwo Imana izajya ibaha umugisha. Ndetse turagaruka mu biganiro bigiye bitandukanye bivurwa ino mu Rwanda, nk'uko inama ishinzwe ubutabera. Ibi ntabwo ndibabwireho kubera yuko ibi ntabwo bibareba. Ibi ni ibintu ntari bubategurire, ibi ni ibintu ntari bubabwire mwa kino kiganiro, ndababwira mu kindi kiganiro kiri buze. Imana ibarinde kandi Imana ibaho umugisha, ibaho ubuzima buzira umuze, ibaho amafaranga. Ariko nari ngiye ntababwiye kano kantu gatonya. Muntu ushaka umushoferi, muntu waba ushaka umushoferi cyangwa ushaka umudarayiva, nk'uko bavuga umushoferi w'imodoka ntoya, y'imodoka nini, watwandikira kuri 0788 43 nawe muntu ushaka akazi k'ubushoferi watwandikira kuri iyo nimero. Iyo nimero ntabwo wemerewe kuyihamagara, uyandikira kuri WhatsApp ikagusubiza. Nta kintu bisaba kugira ngo ubone ako kazi, bisaba kuba ufite fotokopi 3 z'abantu muziranye, ukaba ufite na nimero 3 z'abantu bakuzi neza, icyemezo kigaragaza nimba utarakatiwe n'inkiko gitangwa na RDB, ndetse icyemezo cyo mu mudugudu kigaragara nimba uri inyangamugayo, amafoto magufi ya pasiporo n'urwandiko rusaba akazi, nibyo bintu bisabwa. Mugire umunsi mwiza.